Senzekela nesizwa uTornado uyibonile ngaphambi kweyitolo ingoma emnandi ngendlela emalisayo ethi mathana mfethu uyaphi sikhona kodwa kunjani ndoda asakwazi fana kithi kudala ngakugcina kodwa ke masibonana sisaphila siyajabula kusukela ngo-2013 ushaya kamnandi ingoma khona khipha lapho phinde ukhiphene ngo-2016 sigiya ngengoma ne uthando phambili waphinde wakhiphe i-single sigiya ngengoma 2017 kuloku kugaqana nje yindaba umatasatasa kakhulu ndingatsho uqala manizazise ndinguzama ntenteni siyacela nibelale kuthiwa kujini ezizane ndizinze eCape Town ngoxhele ngelinyama emculweni ke ndiqale ngo-2009 kwigroup amawele kamamchawu yes apho sangena kusatma awards ngo-2012 ndawina kwisatma i-best newcomer i-album yami yokuqala 2012 yes apho sase-ICC emonti abethu ucevuzile ke nezinye i-artist nosibode po ndabetha kwi-best newcomer apha nge-album yami esithi ndisamthanda ke so ke into yoba ndikhuphe inantsika ngokohlukana because bengigroup amawele kamamchawu ndiphinde bekusolo ngapho Tornado njalo njalo hence bendikhupha ngokohlukana yikho ubukhipha amasingi nje yes okay ngifuna sibe sikhulume-ke ngendaba yesikole manje ubonakala uze wabhokhoda waba neziqu uyi-social worker ngokokusebenza kumanje usebenza eminyangweni wakwa-social development eCape Town yini le kwenziwa nothando olungaka lokuba yi-social worker ukuthi ndikhule kwindawo ezizawuthi izindawo zi-disadvantaged so unokubona yes asilalini phaa emakhaya apho ufumanisa uba into exhaphakileyo ngotishala azikho i-social workers awekho amagqwetha awekho nto sinapho ke ndithanda ikhono eli-different mhlawumbi endizawuthi izakwenza utshintsho kwi-community so umsebenzi wam uchaphazela abantu ndenza utshintsho ebantwini so ndikhule kulaa ndawo endafuna ukwenza abantu abanye abantu bangafani nami ngokukhula ngoba ndikhule ndisokola so ndizama ukwenza utshintsho ezimpilweni zabantu abantu so ukukhula kwakho ukhulela emakhaya njengoba uchaza ukuthi ukuphila bekungelula neze ukhula kuyakusiza mhlawumbe lokho ekutheni uma usubhala ingoma-ke njengamanje ubhale ingoma lezo oyibhalayo nomlayezo wakakho kakhulu futhi ngoba nengoma ethi abantwana be-Afrika ndibe nengoma ethi uthando phambili ingoma zami kakhulu ziyalinka because ikhona nethi childhood at home because ikho abantwana abakhula ufumanisa uba umuntu omdala ikwangumntana ufumanisa una-16 but ufuneke engumzali ebantwaneni kwi-siblings zakhe so indlela endibhala ngayo ndibhala according to i-experience yam nento endizibonayo kule career ndayishuzayo lalela-ke ngifuna manje ubheke laphaya nazi le khamera endizayo ukhuluma ubheke khona ngifuna usasaze manje ngoku ufake ingoma kaMbuzeni nesihloko sakhe njengangoku othetha uTornado uzama kwantenteni ndizodlala ingoma kaMbuzeni ethi ngazikhethela Come on.